Ndabasuhuje, ngiye nitwa Claude, iyi ni Twidagadure TV show. Wowe ugeze hano bwa mbere kanda subscribe, like, share na comment, ubundi dutembere mu misozi ya Masisi ndetse tugere n'ahantu bita Isake. Wowe utarahagera wabimenye ko ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bivugwa ko ubuzima bw'Imasisi mu gace katwitswe na FDLR ubu ngubu bakiri mu buryo bwo kwitabara bashaka kongera ngo bubake, dore ko bari batwikiwe amazu yabo, ubuturo bwabo, ndetse bamwe bari banahunze bakaba barimo bataha. Sake naho turahagera naho tuhavugeho ubucuruzi bwarazamutse. Ubu ngubu ubuzima bwasubiye ku murongo kuva M23 yahafata FDLR igahunga. Kanda subscribe dukomeze tuvuge kuri ibi ngibi, mbaganize ndetse tunatembera muri utwo duce. Niba rero hari uduce twiza mu miterere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Masisi yaza bwa mbere. Ni hamwe rero hari imisozi ibereye ijisho, bikaba byiza cyane kuyireba uri kure uhitaruye, guhagarara nk'iriya hakurya ubundi ukareba utwo dusozi ukuntu tumeze, ubona ari twiza cyane nk'uko nawe uri kubibona aho kuri screen yawe. Gusa kuhagera ni izindi nkuru, kuko imihanda yaho ituma ahantu ubusanzwe wagendaga iminota 10 uhagenda isaha yose. Ni kimwe rero mu bibangamiye abaturage batuye muri iyi misozi ibereye ijisho. Mu mwaka wa 2023 rero ibibazo byabo byahumiye ku mirari, ubwo hiyongeragaho ikindi gikomeye. Abatuye mu gace ka Nturo no muri Kirorirwe batewe batiteguye, baterwa bitunguranye, baratwikirwa, amazu yabo ashyirwa hasi, ndetse benshi bahasiga ubuzima, abandi barahunga. Ababishoboye rero bisangaga bagiye mu buhunzi, bari mu buhungiro kabisa, kuko urumva hari intambara ntiwahaguma. Ni hamwe rero mu hantu habereye ijisho kandi habereye ubwicanyi bukomeye bwakorewe abavuga ikinyarwanda batuye mu burasirazuba bwa Kongo. Ni ubwicanyi rero abaturage bavuga ko bwakozwe n'abarwanyi ba FDLR ndetse na Wazalendo bahagararikiwe n'ingabo za FARDC n'iz'u Burundi zari zikambitse hafi aho ngaho. Ngorore James ni umuyobozi wo muri Nturo, ako gace ka Nturo, yasobanuraga ko muri iyo misozi hari abantu bahisanze kera, kandi hasanzwe hera ibirayi, ibigori, ibishyimbo, amashaza n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ibyinshi rero bijya Igoma kuko ari naho hari isoko rikomeye muri iyo misozi, kandi hari inka, bigaragaza ko uburyo abahatuye ari abantu bashyira imbaraga mu bworozi. Mu Kwakira 2023 nibwo aka gace katewe rero, inzu zirenga 300 ziratwikwa, inka ibihumbi nazo ziricwa. Ngorora ati uwo munsi baduteye ari ahagana saa 9 z'umugoroba, twari mu mazu dutuje tuzi ko hiriwe neza. Baturuka rero mu misozi baza ari benshi, impande n'impande, ubwo bivuze ko baje impande zose batera amabombe hafi haruguru. Habaga rero ikigo kirimo ingabo za EAC n'iz'Abarundi. Turahirukanyira kugira ngo baturinde, baza kutwirukana nabo, ubwo dutangira gukwirwa imishwaro. Nyuma yo kwirukanwa rero n'ingabo z'u Burundi, amasasu yaterwaga na FDLR na Mai Mai yakomeje kuba menshi, ari nako abagore n'abana babigenderamo bakahasiga ubuzima. Bari bafite imbaraga kandi bakomeje guhunga, bakora urugendo rw'amasaha arenga 8 bajya mu gace kitwa Bwiza. Bahungiye mu gace kitwa Bwiza, birumvikana ko ari abantu bari bafite imbaraga, atari ukuvuga ngo nubonetse wese, abasaza, abakecuru, abana. Abantu nk'abo ngabo nibo babaga inzirakarengane mu by'ukuri. Kandi akomeza agira ati twatwikiwe rero na FDLR n'ingabo za leta y'Abarundi na Wazalendo, abo nibo badutwikiye inzu zacu turahunga. Avuga ko nyuma yo guhunga rero ibintu byose byatwitswe, kugeza no ku bwiherero nabwo ntabwo baburebeye izuba, nabwo barashumitse, dore ko batagenzwaga n'amahoro.
umwaka ushize nibwo rero we na bagenzi be batangiye guhunguka nyuma y'aho M23 igereye muri ako gace ka Masisi ikirukana abarwanyi ba FDLR n'abandi bari aho ngaho bose batagenzwaga nta keza. Ati batwitse inzu zirenga 350, bishe umuyobozi wari unkuriye witwaga Bugegene, bica umusore, bica uwitwa Mwise n'abandi bagiye batandukanye. Ba Gakombe ni benshi bapfiriye rero hano muri aka gace ka Masisi. Asifiwe Migisha ni umubyeyi ukiri muto, nawe yakuriye muri Nturo kuko ari naho yavukiye muri Nzeri. Nibwo rero yagarutse muri ako gace we na Nzamukosha Alliance bahuje cyangwa se bahuje ubuzima. Ati abasirikare ba leta baradutotezaga bavuga ko turi aba M23 ngo turi abagore babo, bakajya bashimuta rero bamwe bakabica kugeza igihe beruye bakaza bakaturasa tukagenda twirukanka. Baje rero imvura ihise ari ku cyumweru baza baturwanya baturasa, ubwo natwe niko bamwe na bamwe twagiye twirukanka duhunga. Bukofero Gahereri rero wavukiye muri aka gace yavuze ko ubu bari kwiyubaka nubwo bitoroshye kabisa. Ati ubu ni ubundi bushya uri kubona turimo twubaka, nk'uko mubibona ku mafoto hari inzu z'ibitangi ndetse hari n'izo zitaratangirwa, ubwo bari gufunda ubuzima. Nk'uko nababwiye rero Isake naho ni mu kandi gace kari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gakomeje gutera imbere. Ubuzima rero bwaragarutse abatuye hariya Isake. Mbere y'uko M23 ifata Goma yabanje gufata umujyi wa Sake, ifunga inzira zagezaga ibicuruzwa Goma zivuye ku misozi miremire ya Masisi no mu tundi duce turimo Rubaya. Birumvikana nk'uko nabwiye ko Masisi hera ibintu bigiye bitandukanye ndetse n'ibiva Rubaya. Ubwo M23 yaraje ifata uyu mujyi wa Sake ndetse ifunga n'iyo mihanda yajyanaga ibintu mu mujyi wa Goma. Ni ahantu rero hari igicumbi cy'ingabo za RDC, cyane ko hafi ya Sake hari ikigo cya gisirikare cya Bambiro cyakorerwagamo imyitozo n'ingabo za RDC. Iyo ugeze rero Isake uyu munsi usanga ubuzima bwaragarutse, abaturage baba ari urujya n'uruza, bari mu mirimo igiye itandukanye ya buri munsi yiganjemo ubucuruzi nk'uko murimo mubibona. Abaturage rero bavuga ko batekanye kurusha mbere kuko kuva M23 yongera cyangwa se yagera muri aka gace nta kibazo na kimwe bahuye nacyo, kandi babasha gukora ibikorwa byabo bikagenda neza. Mu birometero bitageze kuri 3 uvuye aho Sake uhinguka mu gace ka Bambiro ahari ikigo cya gisirikare cya FARDC. nk'uko mubibona nicyo cyakorerwagamo imyitozo rero na FARDC. Hari ibimenyetso rero bigaragaza ko muri ako gace habaye intambara ikomeye ubwo M23 yakirasaniragaho iri hejuru mu misozi ya Minova. Inyubako nyinshi zarasenyutse. Ubu muri icyo kigo rero hakaba hacumbitsemo cyangwa se hakaba habamo abarwanyi ba M23 ndetse hafi yacyo niho hari ingabo za SADC zirimo iza Malawi aho zikambitse hafatanye n'ibirindiro bya MONUSCO. nk'uko mubibona rero aya ni amafoto y'utwo duce twose n'ibi byose ndi kugenda mbabwira. Gusa nyine reka ndabona tugeze ku musozo, nizere ko byagenze neza, mwese mwaryohewe n'amakuru. Ndabakunda cyane, nitwa Claude, kanda subscribe wowe ugeze hano bwa mbere, tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye, kandi wowe tubana umunsi ku munsi wibuke gukanda like, share na comment kugira ngo tujye twubaka umuryango mugari wa Twidagadure TV show. Ndabakunda cyane, bye bye, ciao.